waje wa mbere mu gitondo noneho n'igisirikare cy'u Rwanda cya RDF kuza kugarura amahoro muri Kongo muri Kivu zose tugerayo duciye kuri petite barrière tugera Goma turarara tujya Masisi ngeze Sisi tugeze Masisi dukora misiyo yo gutembera Masisi kugira ngo turebe uko hameze kugira ngo tuzahatere tuhaze. Muri iyo misiyo twakoze ndafatwa none ubu baramfite ntago banyishe ndaho ndamahoro ndarya meze neza ngejeje gutanga amakuru yuko ibyo bantumye bitari byo ahubwo habayemo n'ibindi byaha bitandukanye n'ibyo batubwiye. Yego mwaje se ubundi bababwira kuko muje kubungabunga amahoro nibyo basanze ari kurwana na M23 turwana n'abaturage n'abasirikare ba Kongo. Manzo mubaza bakwitanye Anita Dieudonné Segatarama uvuka hagana Inyanza hehe mu ntara y'Amajyepfo. Inyanza ni hehe? Inyanza mu karere ka Nyanza Kongo ni mu Rwanda mu ntara y'Amajyepfo mu karere ka Nyanza mu murenge wa Busoro. Okay, wakora akazi cy'ubusanzwe? Narize ndagiza amashuri ya mu gisirikare. Wari ufite grade ki? Nari private. Mu buryo bwa gisirikare akoreshaga izihe mbunda? Kalashnikov. Yindi wize ni ziremereye. Mashini gani narize ariko ntabwo nayikoresha. Kalashnikov narize cyane. None mission Kagame yababwiye ni ibihe? Mission ko kugarura amahoro mu burasirazuba bwa Kongo cyangwa se muri Kivu zose. Naje muri batayo muri regiment baje turi abantu 30. muza mute mucahe muza twatutse kuri petite barrière turaza turi mu modoka ebyiri za Jeep tugera i Goma tukomezamo Masisi. Bisanzwe mwari mubayeho gute Goma murya mute? Goma twaryaga nta kibazo twanywaga bunte sasa twajyaga muri restaurant tukarya tugasohoka tukagenda amafaranga babaga babizi sinzi ko bavuganaga. Imbunda yawe iri he? Imbunda yanjye iri Masisi. Wese igende twahise tugiye mu butasi n'ibyangombwa byose ntabwo bari kugenda n'ibyangombwa byose mbaye fungura advance muzo yake sawa. None chef wanyu nindi komanda otitiro muri kumwariga muri agana kwanza komandati ni Bazi Mutarugire Nyange ari agana he ubungubu aherego igasheberi kuvuza ko ari mwabaga mu bana nande igasheberi twabanaga sibyo na Sikoy chef preto komanda batayo Sikoy ni Sikoy kamanda ni umuyobozi wa Koyi. Yitwa nde? Afite grade ki? Yitwa Ishimweri. Afite vice lieutenant. Sawa. Witwa nde? Segatarama Dieudonné. Iwanyu ni he komoka he? Iwacu ni Nyanza ntara y'Amajyepfo mu Rwanda. Mu Rwanda. Wageze ino gute? Wageze ino wa mbere mu gitondo bambwira ko nje muri misiyo mvuye muri RDF mu gisirikare cy'u Rwanda bambwira ko nje muri misiyo yo kubungabunga amahoro muri Kivu zombi muri Kongo. None wisanze hano gute? Bo ejo nari ngiye kuri patrouille turimo turakora intelligence ku basirikare n'abaturage ko bimeze muri Masisi. None mufitiye gahunda buno kuri ubu? Dufite gahunda yo kurwana zone Masisi tukarwana na Biza tukarwana na Warikare. Mwari mupanga gutera ryari?
Masisi uyu munsi Mhm. ariko ntabwo nari nzi isaha ntabwo bahita none ryari uyu munsi Masisi yo kuko bambwiraga ko ari donc ejo zone Masisi zone Masisi mwari murayataka neza uyu munsi none kwa gatanu. Okay, sawa tugira ikibazo sawa asohoye ngaho noneho muze mumbwire noneho mwajyaga muvuga ngo ndatukana ngo ngira nte, ubanzagaho urukw'imbwa kadakongotse ubanza akanyu kadashobotse. None se uyu muhungu Segatarama Dieudonne wo mu ntara y'Amajyepfo mu karere ka Nyanza mu murenge wa Busoro, abantu b'i Busoro uyu muhungu muramuzira, muze kunyandikira muri komantere. Abantu bazi Busoro, iyo uvuye mu karere ka Nyanza umanuka ku muhanda umanutse uciye aho bita ku Gasoro, iyo uturutse i Huye unyura aho bita ku bigega bya Nyanza, ukanyura ku Gasoro ukamanuka aho bita i Kigoma, ukanyura aho bita i Butara, ukava Butara ukamanuka ukanyura aho bita mu Gati, Nyamiyaga, Nyabugugu, ugaca aho bita mu Gihengeri, ugahinduka Inyundo, ukazamuka aho bita mu Rukingiro, ugakomeza aho bita i Munyinya, wava i Munyinya ugahinguka i Busoro, sasa ugahita wambuka rwa Busoro ufata i Bugesera, cyangwa ugahita uca undi muhanda werekeza mu karere ka Ruhango. Abantu muhazi muze kumbwira neza, abantu b'iwabo wa Segatarama ubwo mutangire mu musengere, ntabwo mbizi niba FARDC na Wazalendo bazamugwa amahoro. Mvuye kuri iyo nkuru sasa, iyi ni inkuru y'incamugongo iturutse mu Minembwe. Amakuru mfite imbere yanjye arimo aravuga yuko hari umwe mu batoza b'u Rwanda batozaga inyeshyamba zatwirwanaho na M23 wafatanywe n'ikarita yo mu Rwanda. Iby'iyo nkuru ndaje mbibabwire uburyo yafashwe, ndetse aba bodyguard be bose bishwe, akayafatanywe n'ibindi bikoresho bitandukanye. Ku rundi ruhande ndanyura muri Minembwe, kandi nkiri aho ngaho ndakubwira yuko umugabo witwa kiri ahangaha kandi mu Minembwe, ndahita nkubwira yuko twirwanaho yaguye mu gico cya FARDC na Wazalendo, aho bari bazanye ibikoresho bya minisiyo n'amavitayuma bari bamaze iminsi bahawe n'u Rwanda. Ibyo byose FARDC ikaba yabiyoye ikabika amata nk'uko mubireba aho ngaho kuri iyo foto. Ndaza gusimbukira i Goma, umugabo Colonel Inanga, ibyo bikomeje kuba akaterera Nzamba ka nyina wa Nzamba mu mpinga ya Nzamba. Ndaza kugaruka kandi ku banyekongo bagomba guhumuka, ndetse n'abibeshya ku gihugu cya Repubulika Demokarasi ya Kongo ubu ntabwo bakiri muri ya myaka y'1997. Iyi ni inkubi bayikaze cyane mu mwese mugiye kubana natwe. Nkuko nari nanjye mbibabwira, iyi ni boom nyuma y'igitero cyo kwirwanaho cyakozwe ku misozi miremire ya Minembwe. Ingabo za FARDC zatangaje ko zafasha abarwanyi bagera kuri 6 b'abanzi, barimo n'umutoza w'ingabo zidasanzwe zo mu Rwanda. Uyu yafashwe afite ikarita imuranga ndetse n'imyambaro ya gisirikare. Kugeza ubu amakuru ubu ngubu aravuga ko ari kwitabwaho n'abaganga, aho ari guhabwa ubuvuzi bukenewe. Mu bikoresho byafashwe harimo intwaro zitandukanye, amajerekani 2 ya mazutu n'ibindi bikoresho bya gisirikare. Ibindi bifatwa nk'ikimenyetso gishya kigaragaza uruhare rw'u Rwanda mu ntambara ya Kongo. Amakuru kandi avuga ko abarindaguye uyu musirikare cyangwa uyu mutoza baba bodyguard be bishwe ku buryo bw'umwuga muri iyi mirwano ikomeye cyane yabahanganishije n'ingabo za FARDC. Ku rundi ruhande kandi muri iyo operasiyo ndahita nerekeza muri aho itsinda ryatwirwaneho hamwe n'abari batwaye amasasu n'ibikoresho bya gisirikare baguye mu gico gikomeye cyateguwe n'ingabo zidasanzwe za FARDC zifatanyije na VDP Wazalendo. Ni ku muhanda wa Kipupu Mikenge. Amakuru avuga ko abarwanyi benshi bishwe, abandi bagakomereka bikomeye, naho ibikoresho byose bari batwaye basize aho baguye mu gico bahita bahunga barirukanka. Ubu ni ubutumwa bukomeye FARDC ikomeje guhereza twirwaneho ndetse n'indi mitwe nka M23, nubwo mbona itumva bakomeza bakohereza izindi ngabo. Indi nkuru ikomeye cyane mpita nerekezaho ni inkuru yerekeye muri teritwari ya Ruberoni muri Kivu y'Amajyaruguru. Amakuru akavuga yuko muri iyi ntara inyeshyamba za M23 zaba zavuye mu gace ka Bingi, umurwa mukuru w'ubuyobozi bwa Batangi. Aya makuru aracyakurikiranwa ngo tumenye koko niba ari ukuri, ariko ikihari kigaragara nuko izi nyeshyamba zikomeje kugenda zikubitwa kandi zitsindwa imbere n'inyuma.
aho bita ngo ni agace gatuwe cyane muri Minembwe abantu bakomeje gukurikirana. Ejo hari itangazo mu 23 yashyize hanze ivuga yuko ngo Minembwe ngo indege ya Sukhoi ngo yarashe ahantu hatuwe n'abaturage, ariko amakuru yamaze kugaragazwa n'amafoto yashyizwe ahagaragara agaragaza ahantu hari ikibuga gisa kitarangwa habemo n'inzu n'imwe. Ubwo rero nimuze kumbwira niba abasivili ari iriya mikungugu, nimuze kumbwira niba abasivili ari iki. Igihagaragara gusa ni ibikoresho byahahiriye by'izi nyeshyamba, indege zari zimaze kuhasuka. Nta nzu n'imwe yari ihari, nta bikorwa by'abaturage byari bihari, yewe nta n'igikorwa remezo kigaragara cyari gihari. Hari ahantu ku kibuga biteguriye bazi neza yuko ingabo za FARDC zitamenya, ariko biza kurangira intasi zabo zamaze kuhatahura. Ndava kuri iyo nkuru mpita nerekeza kandi ku ngabo za Repubulika Demokarasi ya Kongo zongeye kwigarurira imidugudu 8 n'ibirindiro by'ingenzi, harimo ahazwi nka Kawu, Hara ndetse na Karombo mu gace ka Jugu, zabikuwe mu maboko y'inyeshyamba za SRP zifatanyije na M23. Raporo igaragaza kandi ko abasirikare 2 ba Kongo ngo bahakomerekeye mu buryo bukomeye muri iyi mirwano. Ingabo zihamagarira abarwanyi basigaye bo muri izi mitwe ya SRP na za ADF gushyira hasi intwaro mu gihe ibikorwa bya gisirikare bikomeje nta kudohoka. Ni ukuvuga ngo uzi ubwenge arambike intwaro hasi, amanika amaboko, nta FARDC zamutwara, cyangwa se niba yumva afite agatuza nakomeza asaza imigeri, ubundi nanjye nkamubwira nti azagira urupfu ruhire kuko nta mahitamo yandi azabasigaranye. Vuye ahangaha hari igitekerezo kiteye ubwoba. Ni murebe uwo mugabo witwa Colonel Inanga, umuntu witwa ngo ni umuyobozi w'inyeshyamba, ariko nta meza agira yo kwandikiraho, yandikira ku ivi mu gihe abandi bari imbere ye bafite ameza meza. Ni ikigaragaza uburyo ki nta gaciro afite. Abanyekongo bose binjiye muri M23, reka mbibwirire, batekereza ko ngo bazagira nabi Perezida Felix Tshisekedi, ariko bazabyicuza ubuzima bwabo bwose. Batekereza ko ngo gufatanya n'abashyigikiwe n'u Rwanda ngo byabafasha gufata ubutegetsi Kinshasa. Bibagirwa ko ibihe byo mu 1997 bitandukanye n'ibyo 2026. Icyo gihe muri 1997 abatazi ibyahabaye, abanyekongo bakiriye Laurent Désiré Kabila n'ingabo ze bari baje baturutse mu Rwanda, bamwe baranabashyigikira, ndetse hari n'aho abasirikare banze kurwana byateye nuko abaturage bari barambiwe ubutegetsi bwa Mobutu. Ariko uyu munsi nyuma y'imyaka 30 benshi basanga icyo cyari ikosa rikomeye cyane ritari rikwiriye gukorwa. Ubu abaturage bamaze gusobanukirwa ko Kongo kwemera ko ingabo z'amahanga zinjira mu gihugu byashyira igihugu mu kaga gakomeye, ndetse bikaba byateza ibi byago bitagira ingano. Niho rero havuye kwiyemeza kw'abazarendo, abaturage bihurije hamwe bafata iya mbere mu kurinda igihugu cyabo. Rero abibwira yuko bazakuraho Tshisekedi, reka mbabwiye ngo mucire birarura. Abiyambuye igihugu cyabo bagafatanya n'abanzi, amateka azababaza kandi ingaruka bazaziryoza abanzi bakunze, nta cyiza bazahakura. Naho ubundi nibashaka nababwira ngo bafatiye n'igihebeba, kuko nibumara kwira, jya numva bavuga ngo ufatiye nayifata igihebeba, kuko nibumara kwira ashobora kuzahebeba nkayo. Nanavuga ngo abazi ubwenge bo muri M23 bazi icyo gukora, bashaka bahita bafata ibintu bigishoboka, bagafata umwanzuro ugishoboka, kuko bitabaye ibyo ngibyo ntaho bari kwerekeza, barimo barerekeza habi cyane. Nkuko mubireba ahangaha rero, abo ngabo ni bamwe mu basirikare b'u Rwanda, ngo ni force spéciale mwogacwa mwe. Abo ni abasirikare badasanzwe b'u Rwanda bamaze gufatirwa mu Minembwe. Nkuko amakuru abigaragaza, murimo murabareba ahangaha, nabo ubwo barabyivugira. Hafashwe 5 ejo hafashwe 5, ngira ngo abandi benshi bamaze kwicwa, babaye neutralize, nkuko mu gifaransa bajya bivuga ngo nubakoa neutralize, nyine bamaze kubashyira hasi ku itaka.